Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye, uyu ni wa mwanya wacu tubagezaho amakuru ya mu gitondo kuri Minembwe Capital News. Ibisanzwe amakuru yacu araza kuba yibanda ku misozi miremire y'umurenge, aha ni mu karere ka Minembwe ndetse na ka Bijumbo, tuze kugera no mu Rurambo. Amakuru yacu kandi araza kwibanda misozi migufi, aha ngaha twavuga nko mu karere ka Bibogobogo na za Uvira. Tukiri muri iyi ntara n'ubundi turaza kurebera hamwe uko bimeze ku mirongo y'urugamba, aha ni muri teritware ya Mwenga ndetse n'iya Shabunda. Turaza kureba ibyo leta y'u Rwanda yatangaje yamagana imiryango mpuzamahanga ibashinja kwica abantu muri Congo. Twongere turebere hamwe ibyatangajwe n'igihugu cya Australia, niho turi buze gusoreza inkuru yacu kuri uyu munsi. Uyu munsi ku misozi miremire y'umurenge mu karere ka Minembwe habyukiye amahoro, nubwo umwanzi yatari kure ari gukomeza gutegura umugambi we mubi wo kugaba ibitero mu baturage. Kugeza ubu haratuje, ni nyuma yaho hari hamaze iminsi yumvikana ibitero byinshi bigabwa n'iri huriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni ibitero zaje byikurikiranya mu nkengero za Minembwe, aha twavuga nka Irumba, za Rugeze n'ahandi. Tubyarekeye aho bagabye n'ibitero, aha ni muri teritware y'Imwenga muri sekiteri y'Itombwe mu karere ka Mikenke, bagabye ibitero za Marunde na za Birarumbiri. Reka dukubitire mu karere ka Bijombo, havugwa ingabo nyinshi z'abarundi ndetse n'iza FARDC. Kugeza ubu hari hatuje usibye iyo muvuma y'izo ngabo z'abanzi. Hakongera hakavugwa umwe mu bagabo b'abanyamurenge uzwi ku izina rya Munigantama. Uyu yari asanzwe atuye mu gihugu cya Amerika, asanzwe agaragaza amagambo ashyigikira leta ya Congo ihoza ku nkeke aho mu bwoko bwe bw'abanyamurenge. Kugeza ubu rero abantu bakaba bibaza icyaba cyaramuzanye, icyo yaba yaraje gukora. Bamwe bagahamya ko akomeje umugambi we ubwo yivugiraga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko umugambi wo gucamwa abantu awukomeje, ataba ari muri Afurika bamwitegura. Ubu rero abantu bakaba bibaza ko iyo gahunda yaba yaramuzanye yaje gukomereza muri Afurika kuko yari yarabisezeranyije abantu. Uyu ni umwe mu bagwanyije Mahoro Peace Association ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igizwe n'abanyamuryango bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubundi baje kuba bita kuri bene wabo mu myaka 8 ishize, bagabwaho ibitero umunsi ku munsi bica abantu babanyaga ibyabo, ariko Mahoro ikaza kubihagararamo neza, ikaba yaratanze imfashanyo yaba mu bw'ibyo bw'imirire, ubuvuzi ndetse n'abana kwiga amashuri. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bahagurutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bagwanye uwo mugambi wo gufasha bene wabo batuye imisozi miremire y'umurenge bari bugarijwe n'intambara, badafite ingoboka iyo ari yo yose, yaba ari iy'umuryango mpuzamahanga cyangwa se iya leta y'icyo gihugu babarizwamo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Dukomereze mu karere ka Rurambo, ahavugwa ko umwanzi atari kure, akomeje kuzamuka impande n'impande agerageza kongera kugaba ibitero muri aka karere. Tubibutse ko aka karere n'ubundi mu minsi yashize kagabweho ibitero, ariko ingabo zatwirwanaho zikaza kwifata kinyamwuga zigasubizayo ibitero bitageze mu baturage cyangwa ngo byangirize iby'abaturage. Iri huriro rero rikaba rigifite uwo mugambi wo kongera kugaruka ngo bagawe ibitero mu baturage, kuko umugambi wabo ngo ari ukurimbura ndetse no gusenya, bagahakikisha ko nta munyamurenge ugituye muri iyo misozi. Saho gusa havugwa ibitero mu karere ka Bibogobogo, naho hari impuruza igaragaza kuko umwanzi ari hafi ari bubatere. Kakaba ari akarere kibasiwe iminsi myinshi n'ibitero by'abamayimayi ya Kutumba biyobowe n'uwo bita ngo ni Toronto. Kugeza ubu hari uwo mwuka w'intambara, ariko bakaba bataragaba ibyo bitero. Tubibutse ko ako karere n'ubundi kakigenzurwa n'ingabo za FARDC ndetse na leta y'u Burundi. Uvira naho harakomeza kuvugwa kwisuka ingabo nyinshi ziva za Karimi zigaca mu mazi zikambuka mu mujyi wa Uvira. Aho ni ku ruhande rwa FARDC, bitareke n'ubundi hakaba hakomeje kwisuka ingabo z'abamayimayi y'abazarendo baziho kwanga ndetse no kwica mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge batuye imisozi miremire y'umurenge. Kugeza ubu muri Uvira rero hari umwuka utari mwiza, aho abanyamurenge nta bwinyagamburiro bafite kubera ubwoba bw'abo bazarendo ndetse n'igisirikare cya Congo bakomeje kwisuka aho hantu. Bukavuga ko izo ngabo rero zikomeza ku murongo w'urugamba, aho zigiye guhangana na FCM 23, aho iri mu mirwano n'ubundi muri Kiyaya. Tukiri muri iyi ntara n'ubundi haravugwa imirwano ikomeye iri guhuza ingabo za FCM 23 n'iri huriro rigize ingabo za leta ya Congo muri teritware ya Mwenga ndetse na Shabunda. Aho izi ngabo zaje kugabira ibitero ku birindiro bya FCM 23, ikaza kubasubiza inyuma ndetse byayikururiye kuba yafata n'ibindi bice byinshi bitandukanye muri aya materitware yombi. Bakaba bamaze kwigarura uduce tw'ingenzi ndetse tumwe turi mu kibuga cy'indege. Aha twavuga nko muri Kanyula ibafashe mu cyumweru gishize. Igisirikare cya Congo cyo gihamya neza ko cyaracishwe n'indege zitagira abapilote nk'amadrone ndetse na za burende ziva ku ruhande rwa M23. Ku rundi ruhande rero uyu muvugizi wa FCM
nako wa FARDC aherutse gutangaza ko batarushijwe imbaraga kugira ngo bave muri ibyo birindiro, ahubwo bahunze kugira ngo abaturage badapfa, nawe M23 yo igahamya ko yagiye gusubiza ku bitero yari yagabweho. Ibi bikomeje kugenda gutya mu gihe hari hiteguwe ibiganiro biza guhuza iri huriro rya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo cyangwa leta ya Congo, ariko ntibize kugenda neza aho byaberaga i Doha muri Qatar, bikaza kurangira uruhande rumwe rushinja urundi kuba ariko rwarugabyeho ibitero, ariko mu kuri kugaragara neza iri huriro rya FARDC rikaba ritarashakaga ko ibiganiro bigenda neza, kuko gusa si ibyo bitero byatumye badasubira mu biganiro, ahubwo kuko ntibigeze bashyira mu bikorwa iby'amasezerano mbanzirizamushinga yari yemeje ko bazarekura imfungwa za M23. AFC igatangaza ko yarekuye abarenga 1000 bo ku ruhande rwa leta, ariko leta yo kugeza ubu nta n'umwe irarekura. Ibyo bikaba ari bimwe mu byatumye iri huriro ridasubira i Qatar mu biganiro. Ibi bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni mu gihe abanyamurenge bibuka babo baguye mu Gatumba bazize uko baremwe. Kugeza ubu batarabona ubutabera. Bagerageje gutabariza leta ya Congo, imiryango mpuzamahanga, ariko bose baraceceka. Kugeza ubu nta n'umwe uratanga igisubizo. Abashinjwa gukora ibyo byaha baridegembya mu gihugu cy'u Burundi. Aha twavuga nka Agathon Rwasa wabyiyemereye biciye mu muvugizi we watanze ikiganiro kuri BBC akemeza ko aribo bishe abo bantu, ariko kugeza ubu akaba atarashikirizwa inkiko. Ntibyarekeye aho, murumva ibitero bakomeje kugabwaho bashaka kurandurwa. Iyi mihango rero mu bwoko bw'abanyamurenge bakaba bayiteguriye hirya no hino, aho bakomeje kwibuka babo bagiye babasiga muri ibi bitero cyangwa se muri ubugizi bwa nabi, muri jenoside bakorewe mu gihugu cy'u Burundi, aho bari barahungiye bari mu maboko ya HCR. Twavuga nk'abari mu gihugu cya Kenya, abari mu Rwanda, abari muri Amerika n'ibindi bihugu bakomeje gutegura imihango yo kuzibuka babo. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku byatangajwe na guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibiro bya komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu byashinje ingabo z'u Rwanda uruhare mu bwicanyi buvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri uyu mwaka wa 2025. Ibi biro byatangaje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ushigikiwe na bamwe mu bagize ingabo z'u Rwanda bishe abantu bagera kuri 319 mu midugudu ine yo muri teritwari ya Rucuru ubwo bari mu masambu yabo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane kuri uyu wa 11 muri uku kwezi kwa munane yagaragaje ko ibirego nta bimenyetso bifite, kandi ko kubigereka ku ngabo z'u Rwanda bidakwiye, ndetse binatuma icyizere uyu muryango wari ufitiwe gishidikanywaho, ndetse ngo uburyo ishakamwe amakuru nabwo bukibazwaho. Yagize ati gushyira DRC muri ibi birego hashingiwe ku mpamvu zitumvikana ntabwo bikwiye, kandi bituma icyizere n'uburyo ikoresha mu gutara amakuru byibazwaho. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Colonel Wilingoma nawe yamaganye ibi birego agira ati nta nubwo dushobora kubaga inkoko cyangwa ihene y'umunyekongo, turi ingabo z'abaturage kandi nibo dukorera. Ubuzima bw'umuturage turabwubaha, tumena amaraso yacu kugira ngo dutabare tunarinde abaturage. Uyu muryango urega ingabo z'u Rwanda uruhare muri ubu bwicanyi muri iki gihe iki gihugu na DRC biri muri gahunda yo gukemura amakimbirane bifitanye hashingiwe ku masezerano y'amahoro basinyanye muri uyu mwaka 2025. Ni mu gihe kandi leta ya DRC n'ihuriro AFC M23 bavyumvikanye ko bizagirana ibiganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro hashingiwe ku mahame ngenderwaho byasinyiwe i Doha muri Qatar. Nyuma y'Ubufaransa yuko buherutse gutangaza ko mu nteko rusange ya Loni iteganyijwe kubera i New York muri uyu mwaka 2025 buzatangaza ko bushyigikiye umugambi wo kwigenga kwa Palestine, Australia nayo yiyunze muri iki gihugu cyo mu Burayi. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yavuze ko igihugu cye gishyigikiye Palestine imaze imyaka agahishi ihanganye na Isiraheli igomba kugirwa igihugu. Ni icyemezo gikomeje gushira igitutu kuri Isiraheli n'ibihugu bishyigikiye birangajwe imbere na Amerika, cyane cyane ko Ubwongereza na Canada nabyo biherutse kwemeza ko bishyigikiye ko hashirwaho leta ya Palestine. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony yagize ati Australia izemeza leta ya Palestine mu nteko rusange ya Loni izaba ibaye ku nshuro ya 80 iteganyijwe
kubera New York. Mu gushyiraho ibihugu bibiri guhagarika intambara muri Gaza no kurekura abashimuswe. Nyuma y'iyi nama y'abaminisitiri yavuze ko yafashe icyemezo gishingiye ku busabe bw'ubuyobozi bwa Palestine, ko Palestina bwijeje ko umutwe wa Hamas uzahabwa umwanya mu gihe Palestina yaba yemejwe nk'igihugu. Ati gushyiraho ibihugu bibiri nibwo buryo butanga icyizere mu gace ndetse mu guca burundu ubugizi bwa nabi bumaze igihe bwaramakajwe mu burasirazuba bwo hagati, buzahagarika intambara bushyireho iherezo ku bibazo byo kubaho nabi kw'abo muri Gaza. Mu cyumweru gishize kandi Australia yanenze yivuye inyuma umugambi wa Israel wo kwigarurira Gaza, ikayigenzurisha ingufu za gisirikare. Yavuze ko icyemezo cyo kwemeza leta ya Palestine cyanaturutse mu buryo Netanyahu yimye amatwi abantu bose bamusabaga kutijandika mu byaha by'intambara muri Gaza. Ati guverinoma ya Netanyahu ishaka kuburizamo uburyo bwo gushyiraho ibihugu bibiri binyuze mu kwihutira gushaka kwibagiza no kwigarurira ibice bya Palestine. Yashingiye ko Palestine yiyemeje guhindura uburyo bw'imiyoborere, igashyira imbere demokarasi, hakimakazwa uburyo bw'amatora no kwima umwanya Hamas imaze igihe igenzura Gaza. Naha rero dusoreje amakuru yacu nk'ibisanzwe ya Repubulika Fidèle, ku buhanga bw'ibyuma ni John.